Khasi Jantia Deficit School Teachers Association, Bat Kagaro Hills Deficit School Teachers and Association. Yuan mentakajan miet ban pinkin mau biang yapi ba ka ultimatum jungi ke bagi ai ke sarkar halor ki likely ki demand ki ba ka hok jong ki no hikai deficit schools kala kut hau praterik jong leber. But immediately ngila sedang no ya ka first phase jo ka agitational program jungi kata ka dei ha ka shipo khatwei bat khatar wing sheme ka masial handrai wala kataru ka sarkar kadang snap kumar ya kani ka ultimatum jungi bat kamshim lapen snow yaki kot ki nam jungi bat hadu mentaro ni ku kinong hikai marsendap hi ka first phase layo ki message na ki bon kinong hikai na Garo Hills na Khasi Jantia Hills na nong kendong mangidi ben let na wot check ka second phase ringi ong up baka don ka assembly at ka issues jo ka state ka kham crown ban ya ka issues ki jongi kinong hikai ki don kindet ngut ngidi ben yai sha kung kinong hikai bat rungim kwa ban pentut ya ka puli peti jong ki khenna na man ki la dep ang sudap ya ka pandemic te ngila pen smotho yaki bat hendrai empat don ai do hadu minta dia ka joint action committee kala syong biang sa sisien hapo dudnoi hakar poltrek jong mentau benai men si sejan bat ka joint action committee kala sim khia bat ka dom hadu ka takta ya ka jing sngap menti jong sarkar ya ban sngap ik ban ai ki hok ki jongi wat tamban khot ban kren ban pen i ki jing balai kim la bakin ai ki hok ki jongi ru kim khot ki sngap man kumbangi dei ki second rate citizen kumbangim exist kumbi problem jungi kim exist ti menta dalawan na dudnoy ngila rai da kawai kaching but ba ngin pen kre no ngila pen kre ya ka second phase of agitation ka ba ngimla ban divulge ngimla ban ya thu pa ba menta hendrai ki no hikai jungi ti ngila pen kre ba ban gi ong ni ai pori pi a pusau kenta ban mi shamadan ya kata ka second phase of agitation ka ban sawan hakini ki singi bangin sa pentip biang ban tet snawi ka sarkar ya kaching kwa kachungi nilai ultimatum kadai ka kamram jo sarkar bukan khot ya pi kando ka sngi kamangin ai po ri kinong hikai jingi ar pusau kenta bakin kre we will announce in due course of time. And what kind of It will be rigorous, more rigorous than the first one. Education Minister bon sen ngil ale chiu ndai kadon financial implications ka ba kidon kam kin fulfilling nakata kadaw ngidon kam baban let show minister o babad ya kapla bisa ngin let show education minister kam shong kam poi sha iti nakata kadaw ngi kwa ban kendo ba yo chief minister o babad ya kapla bisa baginya kran smuthu tingi bini dan invitation ngidon kam ga jing khat jong yangi kinong hikai education minister khot yang ini hukunai of course bat hadin mi lai kendu na kalian association di uang ba specifically mini rentang halota regular and monthly salary payment of salary di na kalian yung ula komit ba nang ni sikman un pesangkat bala ban siu no ya ka salary jungi man benar bat kumalong sementara adu benai Februari ula ai ka sanction kumla ya pun ni kwa ba kani ka regular and monthly salary kamde banong temporary kade banong permanent kamde banong ba tang menta sipna benai sipna ni kwa ba kani ka jing seu tulok kamde sibanong sistem lai benai sopnai ndai kade banong permanent manau benai monthly kata kadai ga jing ye keren yang ni kelas meeting kita education minister nila ong ya bingin ye keren tiba-tiba kin pension benefit retirement benefit scheme medical reimbursement nama bang idon kam kepada wai vedation idon kam ya ka assure career progressive scheme but tiba-tiba bun isu uang jementa minum la ban ye keren ning sakot yang hawe kapur ti hadu mentaru layan dap sistem senam ukren khot ti nasi ya pengen gitu chim start hadu asin reminder also ndai na kalian chim start undang 4 TWE mentar kinong kita set ba ya kan ni kijing a jeng kinong ka ngide ban penting wat si prime minister Narendra Modi halo kijing la mina kijing long Andaman jong kesokan kaya
jiki noh hikai lada ka Assam kalak baha jiki noh hikai lada ka West Bengal kalak baha pat parok state yang India kalak baha jiki noh hikai why not here in Miklaya ai ba Prime Minister untip pat kumju ru na kalian ka Ministry of Human Resources dan ke Education Union Education Ministry kan tip kalau kijing la nina jong ke Sarkar Miklaya ya kijing long simsen jong ni pinaka mentang kata kijing bumdan jong ni ke pension benefit scheme ngam nang la chong thai ni hak sumit krong ngam la ni pang sitom we are human beings ni malai na ka pang sitom la ki wei ki yo ka bai dawai medical reimbursement begin naik operate ya ka kansa ya ka nadong sadong ni nong kain hak lebih nadong sadong te nisnyau bang idai ban approach what siaka Miklaya Human Rights Commission why the state government deprive the rights of the teacher tentang kata what national level min hampan persiang kenang ba di board ibadah pe yang ni tidak kantin kalau kini kata kadai kan bang idang penkra ya ka second phase of education ni kwa ya kan nega jing penting yang ni sikibai di board anha ngasai sila asai kata ni ya dibai kesokar hi ka phe ini lagi jong kategoris ki SSA teachers kimia ha bati ad hoc teacher ki ad hoc teacher kimia ha bati deficit jongi ki deficit jongi kimia ha bati deficit paten we have different categories penenkam yang deficit ndai ki penenkam dektin non government LP school kata kadai ki jing jongi ki primary ki penenkam yang deficit dekat non government LP school kan ban nadu apa primary teten ikut deficit ti yang ni education jing bah namani we are deficit ki beda ki ha apa non government school what lang enjoy same more benefit like deficit ndai kumalong menta nilai ya ning persang manjat keleng kri kasih jentia but sekarang dah but right from the primary level up to the higher secondary level we will more keep awareness and invite all the primary under the non-government school begini awan ban kelilang kenang ba ngin yo hi kaju nginyala lang kaju kata ngin yo persang kat pala